أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه. جلسة مها حاضرين قرآن كيوم قومي مباراتو شرف المهمان رئيس الجمهورية نائب الفاضل فيصل نسيم، Minister of Islamic Affairs Dr. Ahmad Zahir Ali, Cabinet Minister رئيس الجمهورية أوفيه سويرين،
Ministry of Education ge iswerin Ta'limi Idara tawge iswerin wadagen tibbewi emiha hazirin durai gatum mijalsa ballawa emiha befun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mi kirit qur'ana behe qawmi markazun intizam koggen baba rajyege qur'an kiyumgo mubaratuge tetris wana qawmi mubarak feshmuge rasmiyat mijalsa feshuni kirit qur'anuge muriti ayatun kirit qur'an kiyawa vidalwi alqari ibrahim ramzi mubaratuge fandiyar adi divehi rajyege islami university ge lecturer ade dengoti mijalsa wadagennawi befulna marhaba denno ma shukur denno mi number foriham koddabani kirit qur'ana behe qawmi markazge senior executive director al-fadil ibrahim rafi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين दिवेहि राज्यग बेवे एम्मे बोड कुरवा मुबारक कीर्ति कुरवा कियोमे मुबारक 33 वना मुबारत तिया एम्मे हा बेकल नशाय बेकमल नशा अदि वडागन तिबे एम्मे हा बेफुन्ना मरहबा धन्यवा आदे मी मुबारतुगे हुलुमगे रस्मियातुगे शरफेरी मेहमान दिवेहि राज्यगे नायब रईस ऑनरेबल अल्फाल Faisal Nasim, Islamic Minister Dr. Ahmad Zahir Ali, Dawlatuge Izzetteri Ministerunna, Rayitum Majlihuge Izzetteri Memberunna, Mi Mubaratuge Officialunna, Adi Mubaratuge Baverinna, School Darivarunna, Adi Edarivarunge Member Fanna. algonduge mi wahaka kolu karinna adi durum ballawum aduwassum gendawa emmeha divehi rayyitun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade aluganda miedu matikorifa mi wani adage kamennu aluganda matikorifa mani shukuru dennewma marhaba dennewum ehna mes shukraki ei waran nurakkatiri ecche mi shukuru dannawan jehe befulaka shukuru nudennevi hingejjinama ei kabrugaves nowe warkam ka wegen hinga dane enna salon masake qurani hama emha befunes bikango bare wadana emha befunes hama shukura mubarak baadi dannawata ege koriga algano balange ba jehe kirti qur'an kiyamge mubarate algano men divehi sarkarun namaves adi ehem farat kon namas amil farat kon namaves mi bawan jeheni kon sababaka horeto nikama deterege visnalayeruga divehi sarkarun nuhanu bodu kharadu koggen qur'anuge mubaraten hingumuge bawaru maksade mere fatiswanden alwando ege wahaka dannawan ulnas e wahakata dannawa nuwane enas ege teren kommiswaraka tebe funa dannawa dena furtama qur'an mubarate rajyega intizam ko hingami jeheni divehinge hittakuga kirti qur'ana lobi jesu divehinge hittakuga qur'ana lobi jessuma divehi rajyega warattilil qur'ana tartila onna basfula egota qur'an kiwan danna mi huntake rayatun taken ufeddu adi hama eyakiga divehi rajyega rayituge tereka qarina hafizunna tayyar kurma mi huriha kama kattaka divehi rajyega baitul malum wara bodu hede kurawegen mi qur'an mubarak bawamu mi gendeni dannawanto mi maksad terega mi waaka dakkar waun men balalanje baawr kantattaken e bahutte algonu menge baitul malum baawr faasa kharadu kogge mi fada bodu kame kurani kiwegento algonu men e kantattaken e bajheri yaay ko visna algonu men na kujjaku libuni ma furtama
roegatuma ekiga den kujja saaf ko bevi malohul wale fursa bana A for apple, B for baby, C for camel. ege badaluga aluganu men visnan eva jehe kirti qur'ana deterega aluganu men gadaringe hittakuga lobi ufaddu mattaka konkametto aluganu men kuran jeheni mi aluganu men ge dustur aluganu men ulen jehe goy aluganu men na musibataka duniyege afataka echi aluganu men na kurimati wani mi qur'an aluganu men duraddati aluganu men darinna mi qur'an daskoden aluganu men masakkan qur'ati rangol wahak rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan obe duniya ga wasiyakan akhiratu ga wasiyakan obe ege manaki algonu men ukhrawi kanta dukollafa algonu men madiyata tabam wa wieki nun ege manaki madiyatu es onnam wi ukhrawi kanta wes onnam wi mi deba hama wege nuni wi e insana kan algonu men nuwe alwan kombe mihaki allah hazrat datur qur'an mihaka wi hindun alwan men taka e qur'an bawale faratun e kiyawan angafa wati alwan men ekan qur'an jehe qur'an ki kihabade gecchakan tebe fulun engi bada gannawata e qur'an farubade macca bawale winame law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati allah wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun kubato e qur'an farubade macca bawale winama wes e farubade wes birun uligan daawta kamike e malgonuge wahakol miharas digwejjaka man e dakka e malgonuge wahakol nimmadani tebe kalonna shukr tebe funa haqqa wa shukr danna fam fortamanus algodu shukr dannawani mi mubarak 33 fana mubarata hame wes mikan kurumge tawfiq devi kamattaka allah subhanahu wa ta'ala shukr dannawa adi hame yakiga mi sarkar algodu menge raisul jumhuriya wes qur'an iskan devva mifada kankan tang algon men nakko devwa kamattaka emanik fana no ikhlas tedi kamakiga algon shukr dannawa adi hama yakiga emme khassa shukren adu anbe miyoti algon menge nabrais emanik fanu amilla fulu kame gotuga deke wadaagi algon men emanik fanu ge ariha gengosken mikamuge muhim waha algon arihuga algon menge kaari ge mafana vidalu maki emanik fanu mikamattaka emanik fanu ge hippuluga hodi shuur mikan kuri gendan hodi jazbat hembe ma algon men emanik fanu ge ami kabul nasha waran ikhlas te kama ko shukr dannawa ade hama miyakiga raisul jumhuriya ge ofiyo ge isverin nasha e ofiyo ge emha muwazzafun nawes alwa shukr dannawa adi hama miyakiga siyasi party to ge befun nasha adi cabinet ge emha member nasha school to ge isverin nasha minister of education ge isverin nasha ministry of islamic affairs ge isverin nasha minimum muassasat ka ta'limi idarat to ge isverin nasha mubarat ge fandiyarunna algon men warang ikhlas te kama ki shukr dannama ad alona handane toni enno algon men ge izzate minister be innevi kote handane toni enno fahannagara al boduwa nadetto algon men ge minister mikamattaka e kurevi masak ke algon haran kali algon sarkan ne sarkar gol fini bodu fekol ko sen gol fini sarkar men gol fini algon men sarkan ta telefon anen mubarak te algon men irshad deva algon bita genes mikanta fori hama e kurmattaka emanik faana e kurevi masak ke polaki algon men handane te kamennon ekmattaka algon men nuhano ikhlas te kama ki algon men ge minister nuha shukra mubarak badi dannama ade wara muhimo number miges algon men ge ofihoge befolon subhanallah avahar fulen neti mikan kamiyab kurmattaka algon tegon ekweri kamuge cheno ekati gande ekwerevi masakateki ajabun furiyum wakame mi mubarak kamiyab kore mattaka ekudinge nidi mahrum wegen ekudin algon men ge ofiho kotevi masakateki shukra mubarak badi nudanna huttali wen kame no wi ma algon wadan ikhlas te kama ke mubarak tattaka masako devi algon men ge timan ikhlas te kama shukr danna adi algon waha ko nimadani ajis kore be number ta hurmakiga wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shukriya senior executive director dengati minister of islamic affairs dr ahmad zahir ali ge waha ko for the count dr ahmad zahir ali
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद दिव्य राज्य के इज़्ज़त रईस जमहूरिया के नायब ऑनरेबल फैसल नसीम दौलत के वज़ीरों दौलत के इज़्ज़तरीन स्टेट मिनिस्टरों मुअस्ससातों के ईश्वरिंग के कुराना बहे मरकज़ के ईश्वरिंग 33वां कौमी मुबारत के मिहा बायवरिंग बिलेनवरिंग वडांति बे मिहा खुन्ना खुतुन आदि मी जलसा दुरा गातुम बल्लोंग इंदवा मिहा खुन्ना खुतुन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू आदे मेरे की और मुफावे रे मेरे अरुण में मी बाबा जलसाए की कीर्त कुरान की ओमगे 33वां कौमी मुबारक इफ्तिताह कुरमट्ट का बेबे जलसा आदे मी जलसा शरफेर को देवमट्ट का बड़ा देविकमट्ट का देवराज्य के इज़्ज़त रईस जमहूरिया के नायब ऑनरेबल फैसल नसीम वरा इखलास कमाए को शुक्र धन्यवाद आदे इंगोडान हुरिया बेफुल नबस कीत कुरान बहे कौमी मरकज़ों कीत कुरान के इल्म फितुरमट्ट का वरक गिनगुण मस्सिकत के कुरे कीत कुरान बहे कौमी मरकज़ के गोफिता हतोल तेरे हुआ आदि ए फन्नु दिरुमट्ट का वरक गिनगुण मस्सिकत कुराकंग ए हुरिया बेफुल मस्दन्ना हकीकत हमें गोता मिस्कित गुरुवान क्लास हिंगु मकीस ऐ कीर्त कुराना बे कौमी मरकज़ों कुरिया गिंदा कमे आदे इंगोडान हुरिया बेफुनस मी मसक्कत की मियद के सरकार वरक अहमियत कमे दीगन कुरा मसक्कत कीर्त कुरान खिदमत करूं मी इल्म फुला करूं मी इल्म मी होंग तेरेगा फितरूं ऐ मारवंडु मिकमट्ट का मियद के सरकार और में इज़्ज़त रईसुल जमहूरिया इब्राहिम मोहम्मद सोलिया शाह अदिनायब रईस वरा इखलास कमाक शुक्र धन्यवाद इंगोडान और में मी कुरा मसक्कत की हियोलफा जीले बिना कुरुमुग मसक्के दरिन तक तरबियत कुरुमुग मसक्के इंगोडान हुरिया बेफुल नबस दरिन तक नुवत जीले बिना कुरवेनी वरक गिना बाइगे मसक्कतु इब्बयक कुरवे मसक्कत नुम्मी मुजतमक हमने हुरिया बाय तक एकवेगे मसक्के कोफी कम बनीनमा हियोलफा जीले रंगलो दरिन तक तरबियत कुरवेनी और में दन्न हकीकते कुदिन्ना और में हियो नसेहत देनी और में तालीम देनी ए तालीमा कुदिंग गेतरेंग एफेन्न मंजर तका इवे अड़ तका मुजतमाम फेन्न मंजर तका इवे अड़ तका ए देती एग्वे नुआकम बनीनम ए देवे तालीमकुन लिविंजे फुरिहमा फ़ायदा इन कुरान फुरिहमा फ़ायदा कुरानी ए देवे नसेहता ए कुदिन फेन्न मंजर तका अडा एग्वे वेज्जकम बनीनम कीर्त कुरान बहे कौमी मरकज़ुम में मसक्के कुरम मिगंदनी हियोलफा जील बिना कुरमगे मी मसक्के इंगोडान हुरिया बेफुल नबस कीर्त कुरान उगन्ना दिनमकी मी हुन्न दस्को दिनमकी एई वरम मैंग अळुकमे वरक गिन गुण दरमिया सवाब लिबे कमे हमें गोता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पढ़ेगा आसफावे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पढ़ कुर्बानी खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु ए तिबामी होंगे तेरे एम्मे रंगल मी है कि ए कुरान उगेनी आदि उगन्ना दे मी है देखा में मी की रसूला में बयान कुर्बानी हमें गोता कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुर्बा फावे व मन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन मीगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला मियात में बयान कुर्बानी अल्लाह के हजरतन अवमक ग्वालवा आदि सालिह अमल को आदि हमकशोरं तिमन
ವಾನಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಕಿಯಮಂವಾ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆನ್ನೆ ಬುನಾ ಮೀಹಕ ಬುರೆ ರಂಗಳು ಬಸ್ಬುನಾ ಮೀಹಕಿ ಕಾಕು ಹೆ ಮಿತನುಗ ಇಬ್ನ ಹಜರ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ವಿದಾಳ್ವನಿ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ದೀನ ಗ್ವಾಲುಮ್ಗೆ ವರಗಿನ ವತ್ತರ್ತಕ್ಕೆವ್ವೆ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ದೀನ ಗ್ವಾಲುಮ್ಗೆ ವತ್ತರ್ತಕ್ಕೆವ್ವೆ ಏಗ ತೆರೆಂ ಎವ್ವತ್ತರೆ ಕೀರ್ತು ಕುರ್ಆನ್ ಉಗನ್ನಾ ದಿನುಮಕಿ ಅದಿ ಕೀರ್ತು ಕುರ್ಆನ್ ಉಗನ್ನಾ ದಿನು ಮೀ ದೀನ ಗ್ವಾಲುಮ್ಗೆ ವತ್ತರು ತಗು ತೆರೆಂ ಎಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾಂ ಅದಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಿಯ ವತ್ತರೆ එහෙම කීර්ත කුර්ආනා බෙහෙ කෞමි මර්කසුන් කුරමුන් ගෙන්දා මි මසෙක්කති කීමි හිවල ෆාජීල බිනා කුරවේතෝ කුරා මසෙක්කේ රංගල දරින්තකේ තර්බියත් කුරවේතෝ කුරා මසෙක්කේ ආදේ ශක්කනේ අවුණෙන් මි තෙත්තිරිසොන කෞමි මුබාරා ෆා කුරමුන් දායරු මි මුබාරා ෆායිත්වි මුබාරා තකා තෆාතු ખાસ සිෆතකෙන් එබහුරි අවුණෙන්න ಮುಬಾರಾತಾಗಿನ ಕುರಿಯ ದಾಯರು ಏಕಂ ರಂಗಳ ಫಾಹಗ ಬೆಗಿನ ದಾನೆ ಮೀ ಮುಬಾರಾತಗೆ ಖಾಸ ಸಿಫತೋಗ ತೆರೆಗ ಹಿಮನೆ ಎಕ್ಕಮೆ ಕೀರ್ತ್ ಕುರ್ಆನಾ ಬೆಹೆ ಕೌಮಿ ಮರ್ಕಜ್ ಉಫೆದ್ದು ಮಫಹು ಮೀ ಬೇವೆ ಫರತ ಮುಬಾರಾ ಮೀ ಮುಬಾರಾ ಇಂತಜಾಮ್ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಕಮಿಟಿಯೆ ಎಕ್ಕುಲವಾಲೆ ಉನ್ ಮೀ ಮುಬಾರಾ ಬೇವುಗೆ ಕುರಿಂ ಕುರಿಗೆ ಉಸೂಲ್ತ ಮುರಾಜಾಕೋ ಇಯಂ ಹಿಯ ಬದಲ್ತಕೆಗೆನವು ಮಿ ಮುಬಾರಾತುಗ ವಿಹಾಗಿನ ದರ್ವರುಂ ಬಾರ್ವೆವೇನೆ ಗೊತ್ತಕೆ ಅವಳು ಮಗ್ಫಹಿ ಕೊದಿನಿ ಮೀಗ ನತೀಜಾಯಕ ವಿ ಮಿ ಮುಬಾರಾತುಗ ಬಾರಸತೇಕ ಹದ್ದಿಯ ದೆ ದರಿವರುಂ ಬಾರಿ ಬಾರಸತೇಕ ಹದ್ದಿಯ ತಿನ್ ದರಿವರುಂ ಬಾರಿ ಮಿ ಮಿಹಾತನ ಮಿಫದ ಮುಬಾರಾತೆಗ ಬಾರಿ ನುವಾವರ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದದೆ ಹಮೇ ಗೊತ್ತ ಮಿ ಮುಬಾರಾ ಕುರಿಯ ದಾಯರು ಮಿ ಮುಬಾರಾ ಮಿ ಬೇವೆನಿ ದೇ ತನೆಗ್ಗ ಎಫ್ಫಹರ ಏ ಕೀರ್ತ್ ಕುರ್ಆನಾ ಬೆಹೆ ಮರ್ಕಜ್ ಗಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮರ್ಕಜ್ ಗ ಏಮ ಮಿ ಮುಬಾರಾತ ಲಿವಿಗಂ ವಾ ಬೈ ಖಾಸ ಸಿಫತಮ್ಮಿ ಎಂಗೊಡಾನ್ ವಾಡ್ ಮಿ ಹುರಿ ಹಾ ಕಂತಕ್ಕೆ ಅವಳು ಮಿ ಕುರನಿ ಅವಳು ಮೆಂಗೆ ತುತ್ತು ಕುದಿಂಗೆ ಹಿತ್ತವಗ ಅವಳು ಮೆಂಗೆ ರಯ್ಯತುಂಗೆ ಮೆದುಗ ಎವನ್ನ ಕೀರ್ತ್ ಕುರ್ಆನಂ ಒನ್ನ ಲೋಬಿ ಇತುರ್ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಹಿತ್ತವಗ ಕೀರ್ತ್ ಕುರ್ಆನಾ ಬೆಹೆಗೊತುಂ ಎವನ್ನ ಲೋಬಿ ಜಸ್ಸುಂ ಮಿ ಅವಣ್ಮೆಂಗೆ ಮಕ್ಸದಕಿ ಆದೆ ಮೇದಗ ಸರ್ಕಾರ ಮಿ ಹುರಿ ಹಾಕಂತತ್ತಕ ಅವಣ್ಮೆನ್ನ ದೆವ್ವಾ ಇರುಷಾದ ಮಿ ಹುರಿ ಹಾಕಂತತ್ತಕೆ ವರ ಗಾತುಂ ಸರ್ಕಾರಂ ಬಲ್ಲೋಂಗೆಂದವನಿ ಮಿ ಕಮಟ್ಟಕ ಅದಿಯಸಫಾರ ಅವಣ್ಮೆಂಗೆ ಇಜ್ಜತ ರಯೀಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಲಿಹ್ ಶಾ ಅದಿ इज्जत रईसुल जमहूरिया के नायब फैसल नसीम वर इखलास तिरकमा काळवण शुक्र दन्नवा आदे ಅವನಿಗೆ ವಾಹಕಳು ಮಿಹಿಸಾಬ್ ನಿಮ್ಮಾಲಾನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗೆ ಹಜರತ ದುಆ ದನ್ನೋಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅವನ ಮೆ ಮಿ ಕುರಾಮ ಸಿಕ್ಕತುಗ ಬರ್ಕಾಲ್ಲೆ ವ ಮಂಗೆದಿ ಅದಿ ಅವನ ಮೆಂಗೆ ಮುಜ್ತಮಾಗ ಅವನ ಮೆಂ ಮಿ ಬಿನಾ ಕುರ ದರಿಂತಯಕಿ ಅವನ ಮೆಂಗೆ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಲಾಭಯ ಮಂಫಾಯ ಎದಿ ದುಆ ಕುರ ದರಿಂತಕೆ ಗೊತ್ತುಗ ಲಿವು ಮಂಗೆದಿ ದುಆ ಕುರ ಹಾಲು ಅದಿ ಏಕ್ ಕುದಿನ್ನಕಿ ಅವನ್ ಮೆಂ ಆಖಿರತ್ ದೋಹಸ್ ಅವನ್ ಮೆನ್ನ ಮಂಫಾ ಲಿಬೇನೆ ಕುದಿನ್ತಕೆ ಕಮಗ ಲಿವು ಮಂಗೆದಿ ದುಆ ಕುರ ಹಾಲು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು शुक्रिया इज्जत मिनिस्टर अदे देन मिजाल सागे एम फुरहम आइटम गतुगा अवन मि धन्यवादनी वरंग अदबर कमाय कीगा जलसागे शरफ फर मेहमान गे वाहक फुल देखो मि नंबर फुरहम मुकद्दमा दिवही राज्य के रईस जमहूरिया के नायब अल्फादुल फैसल नसीम गारी हम वरंग अदबर कमाय धन्यवाद الفاضل فيصل نسيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Minister of Islamic Affairs, Dr. Ahmad Zahir Ali, Dawlatuge Wazirum, Maldives National University ke Chancellor, Dawlatuge Muassasatuge Vering, Tetriswana Gaumi Guruan Kiyum Waratuga Bayriwa Emha Dariwarung Adi Emha Bayavirina Dariwarunge Belenivering. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade Miyadaki Hijuri a Aharu Fishigan da Duas Kamu Tia Emha Farataka Aundu Hijri a Aharuge Hev Eduntaka Tahniya Ariskura. Ade Guruwa Mubarate Bevumuge Benumuge Macha Aunu Kuring Ade Wahade Kevi Islamic Minister Adi Guruwana Behe Gaumi Markazge Faratum Wahade Kevi Ad Rafi Weswara Furihamaya Ali Alubade Bafi Hagigatuga Guruwan Mubarate Bevumuge Emme Bodu Magsadaki Guruwana Aunmenge Darinna Raitunge Hittauga Unna Lobi Iturkuru Adihamayaku Mifanno Kuriarwa Tajuiduge Magun Ritiko Kiawa Darintake Ufeddu Ade Tibefulna Ingvadannavan Aunmena Sattan Satta Muslim Gaumege Gotuga Ove Guruwana Aunmen Eha Lobi Kura Baige Gotuga Tibe Ehennamas Aharaku Effaharu Aunmena Baddal Kura Ramlamas Anna Hindu Aunmenge Muli Rajya Wakin Khasako Ramlamahuge Taravis Namada Vara Gina Adadaka Rajim Berung Garinna Hafizun Gennange Baje Ademi Aunu Miadu Funko Visanje Kame Aunu Menge Mi Gaumuga Duniyege Nisbatun Ram Vanata Hoda Hava Farata Ebave Adi Miharwes Anna Haftaga Mayavegenva Makkaga Beve Bainal Agwami Mubaratege Fadiyarukan Kurumataka Ves Ade Aunmen Varaboda Fakhureriva a Sheikh Ilyas Hussein Neba Badandava Ehemvima Aunmen Mi Maksaduga Masaka Kofi Kama Vanya Dadi Avaha Aunmenna Beru Migenan Jehe Faratan Nugenes Aunmenna Amilleya Mikanta Hamajese Adami Fursatuga Aundu Wakin Khasako Rajyage School Taka Adi Guruwana Behe Gaumi Markazge Verina Dannavadan Mikanta Tafuriham Kurumataka Rangalo Plena Kayak Tibefulun Masako de Bash Ade Guruwan Hamaekani Kiyumakun Aunmenakan Nufud Ade Rafiuge Wahak Fuluga Fahaga Kurevi Allah Subhanahu wa Ta'ala Ya Guruwan Farubadege Macha Baba Levi Nama E Farubade Vegendanegwe Ade Aunmenaki Insanun Naki Hagigatu Wes Balikashibai Aunmen Eba Jehe Allah Subhanahu wa Ta'ala Guruwanuga
awun mena angawafawa gota awun ge amalta bahatta bayakwa awun medu wakin khassako ibe rajyege lobweti emmeha dariwarunna adi beleni verinna dannawadan oti Qur'an research ade rangala bala bayaka ege mana rangala kiya bayaka awunu menge darin hedumattaka masakattake kurange bajehe hama yaayku Qur'anu ga bayan kurawwa fawa gota amalta sida kura bayge gotuga awunu men abadu tibenge bajehe ade Qur'anu awun mena angawa devwa emme ma esifay kam wani hinheyo bayge gotuga oga tiri bayge gotuga ekako anekaka madadu eriwa bayge gotuga tibuma ade awun dannawadani awun mena mifada namuna daadi ihadduwa fenigen gossade ade hadal hanimadu adi hada noliwaram faru tiladu matige adi muli divehi emmeha raitum e dakko adi vinamuna ki ei awunu me ekama ufako awunu me ekama hinhama jehi ekan abadu awunu men kuranje ade awunu hama mi hitamveri hadisaga duniya dukurevi farataka suwarugege mativeri niyuma devun edi Allah subhanahu wa ta'ala ge kibafuga duwa danna adi hama ehme ti emme befulunge namuga aila taka adi rattehinna tawziya dannawa ade diriulu maki mikahada kame netigendane wagutaki ei awunu mena inge kamennu emme gadafaden hunna insana fali sikuntakum awunu mena wakivegenda kami ei awunu men ekama haram wanjehe kamennu ade awunu menna mi huriha kamege hallu mi huriha kamaka tayyaru e tibumuge hallaki e magu awunu mena dakka devwa fa wani kirit Qur'an ade mi ahare feshigenda wagute mi fada kantattaka sida magun diumuge azum khanda elumuge emme munasab e wagutaki ahare waguttake feshigenda ehem wima miyadu awun men azum khanda alange bajehe awun men tawlim libigen gawma hidumak kuruma ade komme kujjaki ves e kujjaku tawlim hasil kura rongakum gawma wafateri ikhlas teri hidumattake kurevene kujjage gotuga masay kurange bajehe ade mayamba fen dariwarum mi rongun kuriyat devene gota tayyar kurumattaka mudarisunaku gadala masakatake kurange bajehe ade awun menge raisu jumhuriya Ibrahim Muhammad Salih abadus vidaluwa gota afaat kurumen neti emmena deterega kantat kurumuge muhimmu kan abadus awun men daskoddenge bajehe dariwarunna daswani awun men kiyade ecce ehem wima huriha gota kumves awun dannawadani awun men zimma wange bajehe ragalu namuna dakkange bajehe
awunum beenumwa qawm awunum beenumwa amankan awunum beenumwa sulhaverikan qawmi maslahat awun mena himayakko annan o jiilutaka gengosde weeni awun men ge darin awunum mirongun tayyar ko gen ade be shakkenne mi fada kame intizam kurumuga waragina bayge ehiteri kama madadorikan onnan awun kuru gotaka dannawadani mikamuga shamilwi emmeha farattaka awundu hituge ikhlasir kamayku shukur dannawa awun menaki abaduas ogateri hinhe obayge gotuga tibumaki ei awun men schoolun libiganna filawol tahuge terembes awun men kurakame gotuga hada adi awun menge madagin wa qur'anu e dakwa de emme mati sifakamuga awun men qabuko e gotuga gadala masay kurma awundu emme ha lubet dari warunna wakin khasako nasihat teriwa hada awunge duayaki dibehinge hittawga kiriti qur'anan onna lobi iturwe heobas aha bayge gotuga ta abadu ulumuge tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala minwar kurevun divehi emmeha dariwarunna rayitunna ufa fagati duwasake dakkawashi amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh शुक्रिया इज़्ज़त नायब रईस आदे नायब रईस के वाह का फलोगा इल्तिमास करे बिफादें आरोल मेंगे दारिना किरत कुरान के इल्म उंगन ना देवुंगा किरत कुरान बहे गाँवी मरकज़ देमी उन्ना न कमुंगा आरोल लोबेत एम्हा अखुन्ना अख्तुन्ना दन्नो आरोल मेंगे इज़्ज़त मिनिस्टर वरक गातुं कुरान बहे गाँवी मरकज़ के मसक के बल्लवा कुरान बहे गाँवी मरकज़ के हिंगे में हवाले तिब्बे फरात का इरशाद देवा हदवा कंग आलगोन में फरसत का फाहा करब अदे देंगोंग आइटम की किरत कुरान क्यों के 33 वाना गाँवी मुबारक तुगे फंडियारों मैं बहे गतों कुरकुर तारफ़ दिन मिनंबर आलगोन फुरियम कद्दे तो आलगोन मसे कुरान आदे किरत कुरान बहे गाँवी मरकज़ों इंतज़ाम कुरा गाँवी कुरान के मुग मुबारक तोगा अबदवस राज्य के फुन्नाव उस कारिना राज्य के फुन्नाव उस फंडियारों बायर कुरा मसके कुरे मिगतुम मिफहर गेनेउन बदल तो तेरेगा आदे मुबारक तुगा गवाही दुगा एकलवा देवी गवाही दुगा मतिंग हिंगा मुबारक तुगे इंतजाम कुरा कमिटी यें एकलवाले इंतजाम कमिटी के दशों एवलान करे आदि एवलान इजाबत दी कुरिमतली फराज तक तेरेंग होइफावा राज्य के फुन्नाबुस फंडियारन तक के आदे अरुण गबूल कुरा गतुगा मी मुबारक बेगंदानी वरा फखर वरी वाफद मुबारक तक मी मुबारक के फंडियारों गतुगा होइफा फराज तक नंता अड़गोंडो इज़्ज़त नायब रईस के इज़्नाया की धन्यवादाना आदे अलकारी मोहम्मद तौफीक की दिव्य राज्य के कुरान कियम का क्लास तंग उफेदिगें आद व हुस्र फशिगें आदे हुक्र मिस्कित दालुगा अलकारी यूनुस ऐ पाकिस्तान का कार्य एम फुरतमा उफेदी क्लास तक के तरह गहिमने दरिवारे आदि हम यह कीगा अलकारी मोहम्मद तौफीक की ऐ राज्य तमसील कुरमा दिव्य राज्य के फरातुं बेरो कौम का
em furtama mubarat ga bayriwan bera wada genne be fun terem be fule miharu alqari muhammad tawfiq wazifa ada korvani diwe rajyege islami university ge lecturer ge gotugo ade den mubaratuge devana fandiyare gotuga alqari ibrahim shifa ki diwe rajyege islami university ge lecturer rajyege wara kamyab gurwa mubarak takige fandiyar kon ko deba fawa be fule ade alqari shifa akives diwe rajye tamsil kurma beru kom tawga bebe baynal qawmi mubarak tawga bayru wadagan fawa be fule alqari ibrahim ramzi al-hafiz ibrahim ramzi akives diwe rajye islami university ge lecturer alqari ibrahim ramzi aki hama diwe rajye ge tamsil kurma rajye beru ge bebuno mubarak tawga bayru fawa be fule alqari musa ahmad mi diwe rajye ge miharu qur'ana behe qawmi markaz ge lecturer hama yakiga alqariya latifa ahmad miwes hafiza mi qur'ana behe qawmi markaz ge lecturer alqariya nashida ahmad ada alhafiza miwes qur'ana behe qawmi markaz ge lecturer alqari muhammad wahid diwe rajye ge islami university ge lecturer ade mi huriha be fulna kiwes qira'atuge rongun mati ta'lim hasil kurawa ha be fulu furtama degree ya adi masters hasil kurawa ha be fulu ebe fulunge ta'limi hayatuga wara kamyab diwe rajye ge wara gina mubarak takega bayre fawa faraj take mi huriha be fulna kiwes hama miharu wes gina mubarak takega bayar ko gina dariwarun take mironga tamrin kurmunda be fulun take ade mi kurgotaka mi mubaratu ge fandiyarun gotuga hoyfa be fulna be gotun kurkur ta'arafe mi sabun kirat qur'ana be qawmi markazun intizam kura qur'an kiyumge tettiris wana qawmi mubaratu ge feshmunge rasmiyat nimuni wadagan tibbewi emmiha befulunna baajjeweri rekan eden wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh